Yo, Oforikrom, yaba bepi ahoma so biya ya freno na nawo ye wanyane ntie se omukwan na nye meja Amankay se na waye se oye father for all nti no obi bia obesu afre no obetie ne na obeje ne so nti the machine no abepi ahoma so na naho mo amunim ha no efre ha na nawo na yeba ha say community fo ne age papa na mo se mo kan say omo kwan yi say ya che eja main road na politicians etai hi omo na anka omo kwan da mfichi say die omo anda nsom da eda say ebedrum rebi ya be dwi omo kwan so ama omo ama kwan da ada so ama ya say yi gutters say nsu no to a we fe na temporary gutters nsu no to a ebetimi afem se na be kwan no ensay na me ba ha nkomo a medie ene say manfo mo to ba ha ana omo motimantem hafo ensem omo kan say omo ensa do mo sayem omo se Oforikrom delegate say omo kai Dr.Emmanuel Amankwaah na anya sa na se ekoye mistake ekoyi any other candidate eba omo beto skirt and blouse ene nkomo omudi wa ha anti Oforikrom for me yesomafo die mantemafo eseno no ti be hye mo so be hye Amankay ni munyam because it says die o hye dwuma papa ase no o de be kwa wiye pa ti mo maye nyan bo na chidom na ye mpia na papa no o vision o be bo Oforikrom ta me hye obi bia